القري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تخاتلتنا الشانل كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تبنيتنا يو لما وين كم وترو كنتات عبيت زيناتاتنا عالمنا عبيت كومنتيترسنا عالمنا العلا غالب وهيبهم تقاتل وزلو زقبار السدما زي أمانغو يوكرين راشيان زقبار زلو كيناتيو مچم تكوينات كابوشت يوكرين ناب راشا كم زغير كاب زغير أما ناب كال من قد خيط كاب زجمر حياله درجة ناب كالاي سومني سقعلو أبزوان زي حدا مراح هاجر أبتي كابكلت يوم وزاي ناي بيلاروس أقداس انترفيو غيرلو تي انترفيو دما إذا كنتات بزتغطيلو راشا هذا جنيات واركت كم تغل زقدت كنتات يفتر كم زلون نسون أبدوبوش قري فتر سلو زلو مس يوكرين حدش كجمر كم زغل زتنبه زربات زاري بلو نزو كنتات زي بخل معازن كرينا نتو كنتات ميديا كم يجري يشوفنالو بكال من قدي نا يوكرين بوليتيكنياتان تاي زاربلو ናይ ራሻ እንታይ ይዛረብሎ እንታይ ክግበራሎ ቢቢሲ ውሽጥ ራሻ ገይሮም ዘምጽኡ ሓበሬታን ክንሪና መጀመርያ ግን እስከ በዚያ ኣገዳሲት ናይ ኮሎኔል ዶግላስ ሜግሬጎር ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝብሎ ዘሎ ንጀምር ድሕሪ ብዙሕ ሓበሬታ ክበኩም እየ Putin, for whatever reason, has been extraordinarily tolerant of all sorts of insanity on the Ukrainian side. And he's now announced that there will be no negotiations with Kiev. So if there was any chance for a successfully negotiated settlement of matters between Russia and Ukraine at this point with the Zelensky. So እንታይ ድብል ዘሎ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ኮሜንቴተርስ ነዚ ኩነታት እዚ ተንተንቲ ፖለቲካ ተንተንቲ ነዚ ወታደራዊ ኣካይዳ ዝትንትኑ ዘሎ ኣሜሪካውያን ይኹኑ ኤውሮፓውያን ዝብልዎ ዘሎ ናይ ፑቲን ትዕግስቲ ብጣዕሚ የገርሞም ከም ዘሎ ገሊኦም ድማ ካብ ሕርቃን ዝተበገሰ እቲ ትዕግስቲ ራሻን ፑቲንን ዝኽተልዎ ዘለው ንዕቃት ፈጢሩሎም ነቲ ኔቶ መመሊሱ ይደፍኦ ከም ዘሎን እቲ ኔቶ ድማ ናብ ዝገደደ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ኤውሮፓ ናብ ዝገደደ መንገዲ ናይ ፕሮቮኬሽን ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ንምውሳድ ይደፍኦ ከም ዘሎን እዚ ድማ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ክርዮ ኢና ምክንያቱ እቲ ኩናት መን እዩ ዝደልዮ ዘሎ ከስፋሕፍሕ ስለምንታይ ከምዚ ክድፋእ ዝድለ ዘሎ ክንርኢ ኢና ሕጂ በዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሪፖርት ንጀምር እቲ ኩነታት ክርዳእና ምንታን ሌትስ ጎ ኦኬ ጀስት ጊቭ ሚ አ ሰከንድ Nadia report ya kabakme. Let's start with this video first. The Defence Secretary John Healey has said that the UK should be proud of the military support provided to Ukraine, following concerns that Ukraine has now expanded military operations onto Russian territory. To date, the UK has Ukraine ታይትብላላ በዚ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ጌራ ተሃርሞ ዘላ ሕጉሳት ምዃኖም በቲ ዝገብርዎ ዘሎ ደገፍ ነቲ ደገፎም ድማ ክቕፅልዎ ምዃኖም Imagine كن من تاين نتوجن كسفح في عيد اللي وهم زلوا سلام نخوردي سبز دلي سلام نخوردي دسعر زياتهم كن completely the other way around يوم زخد زلوا ناي جرمن سلاح وحلا ناي سلاح حلا في زنا برز بلون كسمين. It's been content for Ukraine to use donated weapons as they see fit, provided they're used in accordance with international law. However, Storm Shadow missiles have a range up to 200 miles and can be used to target logistic support hubs or Russian airfields deep inside Russian territory. So إذا جيز ميسايل تريوز لهم نعد إنجليزيو. كل تنين هنا نبقكم زلنا كم دليتكم تتقموا لي بلو ملهم حدا كم دليتكم تتقموا له كالاي دما جن انترناشنال لو فلو قبروا انترناشنال لو تتحسهم كتاعات قبروا اسرائيل انترناشنال لو عصرت زيت حساب لبس وارنا اوروبا انت غيروا ما nothing ولا انت قبروانيا سلازي انترناشنال زي نتسب نمقشش تتقموا له ترمينولوجي كنت نقالهم كلالنا إذن عبنت معامة زحجي يوكرين رئيس أمازون لو escalation ويون نتكونتات نلعل زدايب كونتات أي فكر النيركم وخيت قبر بناتنا صار غيركم أمريت راشا متقعد خيت في سمية زبلوم نيرم حقهم مثل زبر راشا دما ريد لاين سلا زلوا كل نزنات حسوا يسح كله راشا قبر مثل سلا زي تبزلا سلامتاي دما راشا قبر مثل زي تبزلا صنع لخص معكم كتب دي ايتبن دي كونسي ابزوان زامتاي تبصح كلهم زغ And there appears to be a growing need for consensus amongst key Western allies about the policy regarding Ukraine's use of donated long-range missiles. Reports suggest the US is keen to avoid any optics that can be exploited by President Putin, particularly any opportunity for Russia to claim that this is a war against NATO and the West rather than against Ukraine. President Zelensky تايم زبل زلو أمريكا سنتاي سقات ناتا أوبتيكس كنتايو زر نجر زوجزي ناينيتو وج مخانو راشا مس يوكرين تواجا كم زي اللي نشاطهم تايم كل زليو راشا مس يوكرين تواجا زلا كل جزء كبر زلو يوكرين يعتبر زلا إلهم يمنع عالم كل من وظيفة نزلوا but that's not the reality. The reality سفليت والله أسوارات كابي تجلي بمتيو
من يتكسله من ينتسلي حبريتا من ينتساتلايت سيستم زقاصر زلو ابزي وانزي كابزي ابزي من انفورميشن ابزي من تكنولوجي سوشيال ميديا حب ازخل يلن قدم ببيسن سي ان ان تقصاصيركا حبريتا تسب انتاي حبريتا توبو بخمي بروباغندا ناتكات مغبو صبو يسرحلهم نيري نات انيمور ابزي وانزي እቲ CNN ዝበሃል ኣብቲ ዝዓበየ ዓዘቕቲ ናይ ክሳራ ወዲቑ ኣሎ ዝሪኦ ሰብ ስለዘይ የለ ቢቢሲ ከምኡ መንግስቲ ገንዘብ ስለ ዝቦ ዘሎ ጥራይ ሰርቫይቭ ዝገብር ዘሎ ኩሎም እዞም ኬብል ኒውስ ዝበሃሉ እዞም ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚድያታት ዝነበሩ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃሉ ሓደ ብሓደ ጋዜጣታቶም ይኹን ቴሌቭዥናቶም ይኹን ኩሎም ኣብ ዲፕ ትራብል ኣትዮም ከም ዘለዉ ሓበሬታ ካብ ኢንዲቪጁዋል ሲቲዘንስ ከምዚኦም ሕጂ ኢንተርቪው ካብ ናይ ኮሎኔል ዳግላስ ሜክግሬገር እዚኣቶም እዮም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ነቲ ኩናት ቅድሚ ሕጂ ዝተሳተፉ ተመክሮ ዘለዎም ንኩሉ መኣዝን ድማ ርዮም ትክክለኛ ሓበሬታ ዝበልዎ ክቡ ዝኽእሉ ናይ ሓደ ሰብ እውን ክትከታተል ይብልካ 5-6 ኣንግልስ ክትክትል ኣለካ ብኸመይ ኢኻ ትክክለኛ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ንቐፅል እንታይ ይብሉ ኣለዉ Zelensky used his nightly address to praise the UK for its proactive military support to Ukraine, but pleaded with the international community to ease restrictions on the use of donated weapons. Meanwhile, Ukraine has released footage today of a second Russian bridge being destroyed as part of the Ukrainian incursion. This latest attack provides an insight into Ukraine's military strategy. ካልኣይ ድማ እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ ይገርም እዩ ክልተ መበል ካልኣይ ቢንቶ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ሰብ ዘመሓላልፈሉ ተን ከተማታት ተንጫፋት ሒዞም ዘለዉ ምስቲ ሜይንላንድ ዳብቲ ራሻ ክትከድ ከለካ ሩባታት ኣለዉ ንዑ መሰጋገር ቢንቶታት ዝነበረ ክልተ ቢንቶ ሰይሮም ኣለዉ ከም ሓደ ዓብይ ስራሕ ወይ ቅያ ገይሮም ድማ ምዕራባዊ ሚድያ ይዛረብ ኣሎ ኢማጂን ቢንቶ ሰብ ዝጥቀመሉ ሰራዊት ናይ ራሽያ ክጥቀመሉ እዮም ዝብሉ ህዝቢ እንታይ ይጥቀም ነይሩ ምግቢ እንታይ ይመፅእ ነይሩ ሎጂስቲክስ እንታይ ይመፅእ ነይሩ ብሰማይ እንታይ ማለት እዩ ዩክሬን ዝገበረቶ ገበን ቅቡል ይንዓታቶም ባይ ዘ ወይ እንታይ ኢሎም ኣብቲ ኣቤክስ ኣውፅኦም ኣለዉ ኣቤክስ ከትኩም ዜና ዘይትከታተሉ ዘለኹም ዳርጋ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራብ ኢኹም ትምገቡ ዘለኹም ክብለኩም ይኽእል ኩሉ እቲ ቴሌቭዥናት መደበራት ኩሉ ናይ ዓዶም ናይ ገለ ኩሉ መብዛሕትኡ ሓሶት እዩ ዘመሓላልፍ ንሳቶም እቲ ኤሊት ክትሰምዖ ትደልዩ ጥራይ ዘመሓላልፍ ኣብ ኤክስ እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ምስ ግዜኦም ክመፅእ ዝኽእል ኤክስ እውን ንባዕሉ ሴንሰር ክገብርዎ ላዕልን ታሕትን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብኡ ናብኡ ግን ኣብ ኤክስ ወይ ካብ ትዊተር ኣብ ትልዓል ኣለኩም ኣነ ድማ ንዑ እናጠመትኩ ስለ ዝበኩም ዘለኹ ካብኡ ናብኡ ዝሓሸ ሓበሬታ ከመፅእ ዝፍትን እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ብካልእ መንገዲ እውን ክሪኦ ዝፍትን ሽዑ ባላንስ ሂበ ሓበሬታ ክበኩም ዘሊ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሶም ሕጂ ክልተ ቢንቶታት ሰይሮም ኣለዉ እቶም ራሻ ማለት እዩ ኖ ዩክሬን ብፍሉይ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ገይሮም እንታይ እስከ የጣቅዕሎም ኣለዉ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ገይሮም ቢንቶ ፍሪሶም ራሻ ቢንቶ ናይ ዩክሬን ተሃሪማ ግን ብፍሉይ ባርባራዊ መንግስቲ ጨቋኒ መንግስቲ ካልእ ከ እስራኤል ሓማስ መጀመርያ መዓልቲ ወራር ምስ ገበራ ኣብ ኦክቶበር 7 እንታይ ገይሩ ሰብ ቀቲሉ ከምኡ ድማ ጅሆ እስራኤላውያን ሒዙ ከይዱ ክሳብ ሎሚ ድማ ጅሆ ዝሓዘ ኣረሜናዊ ባርባራዊ ብለሎም ልክዕ ከምኡ ድማ እዚኦም ዩክሬናውያን ሰራዊት ራሻ እቱ ምስ በሉ ነቲ ዓድታት ተቆፃፅርዎ ነቶም መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ብብረት እናጨፍጨፉ ከም ምሩኻት ሒዞሞም ከይዶም ኣለዉ ነዚ ድማ ሚድያ ናይ ምዕራብ ርእይዎ ኣሎ ብዛዕባ ግን ኣይዛረብን እዩ ጅሆ እዮም ሒዞሞም ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓማስ ጅሆ ክሕዝ ከሎ ነዚ ዓለም ክግምጥልዋ ደልዮም ብድምፂ ገይሩ ከመይ ገይሩ ሲቪላውያን ጅሆ ይሕዝ ልክዕ ሲቪላውያን ራሻውያን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብቪድዮም ተቀዲሖም ከምኡ እናገበርዎም ከሎ ቀጥቂጦም ናብ መኪና እናእተዎም ነዚኦም ክሕዙ ከለዉ ግን ወላ ሓንቲ የተዛረቡ ድኳናት ከበላሽው ከለዉ ሲቪል ከበሳብሱ ከለዉ ዝገልፅ ቪድዮታት ናይ ዩክሬን ኣሎ ማንም ዝዛረብ የለን በንጻሩ ራሻ ንዝገበረቶ ብዳብል ስታንዳርድ ክኾንንዋን ኣንጻራ ክዛረቡን ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ዩክሬን ዝዓጠቐ ሰራዊት ምዃኑ ዕድል ስለ ዘይረኸቡ ዳ እምበር ንሳቶም እውን ምስቲ ካሜራ ናቶም ሓቢኦም ቦምቡ ገይሮም ክትኩሱ እውን ኣይፀልኡን እዮም በቲ ዘለዎም ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ራሻ እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ ተመሳሳሊ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሕብረተሰባት ስለ ዘለዎም እዚ ግን ሕጂ ብቐሊሉ ስኢልካ ዝሕለፍ ነገር ግን ኣይኮነን ናብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ከስግረኩም እየ and we will go ሓደ ብሓደ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ሕጂ እቲ let's listen to this one. The Belarusian President Alexander Lukashenko has said that Ukraine has stationed more than 120,000 troops on the border between the two countries. Minsk says it's responded with military... Ukraine ክሳብ 120,000 ኣብ ዶብ ናይ ቤላሩስ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘሎ ሃገር ይረይዎ ቀንዲ መሻርክቲ ራሻ እዩ ምስ ራሻ ኣብ ዶብ ኣለዎም ከምኡ ድማ ምስ ዩክሬን ኣብ ዶብ ኣለዎም ዩክሬን ሓያል ሰራዊት ናብ ዶብ ናይ ቤላሩስ ኣቕሪባ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ
أبز حلفة بيلاروس سراويتنا تشاينا بحد سلطنة جرنيوري لانينا أبتدوب ناي بولند formations along the entire border. Belarus is allied to Russia. Lukashenko says the border is heavily mined and there'd be huge losses for Ukraine if its forces tried to cross. This kind of escalation on the part of Ukraine is an attempt to push Russia to سنتاي زبل زلو بحفشا السراويتنا يوكرين بيلاروس غرب زلو اتدوب ناي بيلاروس راشان ناي يوكرين درو عبب تفنانس لزلوم بفنجي زملاء كم زخونن نعود دمت بزح كسارات بزح عنوات كورت كم زغل قدمنا كنحبر ندلي زبل زلو بتوساقي كل زي يوكرين تقبر زال حجينا براشا اسكاليشن سلامنتاي نتكونتات نلعل كديبو نبزل على الرسنك ديب تكونتات يوم زفتن زلو بخلت منقد كرينا سلامنتاي يوكرين كم زدلي زلو سخون استراتيجيكاوي علامه خم زي بلوم نابت بوتات مخادم يزنقر زلو درو بين توتات يفرسوا مهلاوم كمان تم دقفتناتهم تايم زلو نغدميت كقصلوا مداب كم زي بلوم او تطوكلو يعني يوم او تطوكلو تراي كم زدلي asymmetric actions. For example, the use of nuclear weapons. For sure, Ukraine would be very happy if Russia or Belarus used tactical nuclear weapons there. They would be happy because we would hardly have any allies left. sometimes there is a low Ukraine بلالو نراشا زدفوا زلو ممليسهم ناوشتاو ناتيوم زقسقسوا زلو tactical missile tactical nuclear واصوار نخطقب nuclear واصوار تتقيبا كتحرمومو بعالم ملو دقف نخرغبو نراشا دما مليسهم كنصلوا كابت تنصيلاتو زلا مليسا نخدنصل مخنيات نخرغبو امريكاو ندفوا مالو نيوكرين قداي جيروم راشا تاكتيكاو ميسايل توكيسا زيوم ارمينيوم حجي تشاينا خنتاي تبلو ايتقدوا من راشا نمبليوم كتقامو لزفتن زلو يبلال راشا دما نزي سلتفل زلا بفولو يتنقاقي انا قبرت تخيل زلا نبعل بيلاروس تاكتيكال ميسايل ناي راشا توهيبو زلو نيكولاراوا اصوار زلو بيلاروس مالت نيكولاراوي اصوار ناي تاكتيكال نيكولار ميسايل اب هاغرو راشا هيباتلا سراويت ناتو دما تكزي تريننج يروللو ስለዚህ ኒኩለራዊ አጽዋር ዝሓዘ መራሒና እውን ንርኢ ዘለና እንታይ ይብላሎ ራሻ ግን በዚ ዘለዎን ተቐፂሉ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ተዛሪቡ ለዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ቫይራል ኮይና ነይራ ቤክስ ምክንያቱ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክሳዕ ክንደይ ቀሪብና ከም ዘለና እናበሉ ይገልፁ ነይሮም No countries would ever sympathize. And secondly, on nuclear weapons, the world has a negative view of these. So the Ukrainians want to push this possibility. They want to push Russia. Who could defeat Russia? Ukraine cannot do it. Who can? The West. NATO. We, myself and President Putin, think that NATO would then get the green light to invade Russia without hiding its intentions. Okay, we have two correspondents covering. ሰሜኩም እንታይ ኢሉ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ኔቶ ድሌቱ ንራሻ ንምውራር እዩ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኔቶ ተጠቂማ ንራሻ ክትወርያ ትደሊ ዘላ ስለዚ እዚ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ መንገዲ ነቲ ኔቶ ምትእትታው ንክገብር ኢዱ ንክእቱ ግሪን ላይት ንክረክብ ዝገብሮ ዘሎ ድፊት እዩ እሶም በዓል መግሬጎር ከምኡውን ካልኦት ተንተንቲ ናይቲ ኩነታት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ክዳን ናይ ዩክሬን ተኸዲኑ ባንዴራ ናይ ዩክሬን ተኸዲኑ ባይ ዘ ወይ መርሰነሪስ ወይ ከዓ ተኸፊሎም ዝሰርሑ ኣብዚ ናይ ራሻ ኣትዮም ዘለው ጀርመናውያን መይቶም ተራእዮም ኣለው ገለኸለ ሓደ ጀርመናዊ ብፍላይ ኣብቲ ኤክስ የዝርዎ ነይሮም ሬሳናቱ ቅድሚ ሕጂ ሂትለር ሰራዊቱ ልክዕ ኣብዚ ከርስክ ዝበሃል እዚ ዩክሬን ኣትዮም ዘለው ኣብ ኣትዮም ኣብዮም ተሳዒሮም ቅድሚ ክንደይ ዓመት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ማለት እዩ ልክዕ ናይ ኣባሓጎታቱ ድሃይ ክሓትት ኣብ ዝኣተወ ኣብቶም ኣባሓጎታቱ ዝኸድዎ ድማ ከይዱ ንዖም ክረክቡ ይፍትና ኣሎ ኢሎም ነቲ ሬሳናቱ የዝርዎ ነይሮም እቲ ጭካነ ካልእ ደረጃ እዩ ስለዚ ብሓቂ እቲ ኩነታት ዘሰክፈካ እቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ማለት እዩ እስኪ ሕጂ እቶም ተንተንቲ ብዛዕባ ግዛብ Okay, we have two correspondents covering all the latest developments. In a moment, we'll speak to Alex Gatopoulos. He's in Kyiv for us. First, let's turn to Dorsa Jabari. She's in Moscow. So, Dorsa, have the Russians had anything to say about Lukashenko's comments yet? No, there hasn't been any official comments from the Kremlin yet, but what is clear is that the long-time staunch supporter of Russian President Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, laying out the possibilities of what could happen in the coming weeks and months as a result of Ukraine's incursion in the Kursk region that began on August 6th and now continues. He is highlighting his own country's እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዘረባ ናይ ቤላሩስ ፕሬዚደንት ዝበሎሲ ብራሻ ግብረ መልሲ ተዋሂብሉ ዶ ንዝብል ብወግዒ ኣይመለሱሉን ኣለው ግን ሓደ ካብቶም ናይ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ምስ ፑቲን ድሮ እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ጥራይ ብዙሕ ግዜ ዝራኸቡን ዝመያየጡን ሰባት እዮም ስለዚ ናቱ ርእቶ ሳክት ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም
راشا كتقبر داي تقبرون داي كونسكن ريتونا تابزو كيناتسي heavy weight عب ميزان زوهبيو مخنياتو كات هادو بابت بوتا زليو قدم حجون ورار كتقبر كله سراويت ناي راشا ببيلاروس ابيل ماتينيرو سلازي راشان بيلاروسن ازيو طبق زخونه زمدنا زلهم سلازي خونم زبحال زلو اتينات ريتو قليل ايكونن بوتين تاي كغبري بوتين رايت ناو زربا ابزي وانزي بحالو ابزلو نابا أذربيجان تبع هاجر جيش خمسة ليز نجار كريينا نسون بحفشة تي كنتات جن كاب دقيق ناب دقيق كاب جزية ناب جزية الناس أجر يزوج هيزلو نملا سابتم عندنا تكنتات كتنتون زغلو ناب كونريل دوغلاس ماكغريغور regime that's over. And of course, all of this goes back to NATO. And you have to stop and ask yourself the question, watching Ukraine and its behavior, why would we want a rogue state like that inside the alliance? Right. And again, this belies the sort of, or reveals the lie about the alliance. It was always supposed to be defensive. It's being turned into a Trojan horse for American offensive operations. Correct. I don't know that most Europeans want to sign on for that. This is Colonel Douglas Macgregor, the former senior advisor to the U.S. Secretary of Defense. The colonel has been one of the most sought-after voices regarding the war in Ukraine, and he's argued that this conflict has been completely mishandled by the West. The U.S. and NATO allies So, انتهي زبل زلو بحفشة إذا كنتات زي دوغلاس ماكغريغور بزعبات كنتات تي بزبلت خجل سخل أبزوان زدما تزبلت حبريتا زهب زلو أكالي أبزي حنتي give me a sec. in the future of this war. We'll also take an unbiased look at how both Donald Trump and Kamala Harris Ukraine. Well, everyone, as always, very honored to have Colonel Douglas Macgregor join us here in studio today. Colonel, we have some very complicated geopolitical issues we're looking at right now. And we're going to start with Russia, Ukraine. And the big news right now is Zelensky has confirmed that they are making an offensive move now in the Kursk region of Russia. And I want to get your take and what you think of this new move from Ukraine and how this war is going right now. Well, first, I think it's important to understand that this incursion into the region that we usually refer to as Kursk, into that area, is not a major military event at all. I think the mainstream media is playing this up as though it's the German advanced vanguard or something is broken through and will be on the channel in a few days. I mean, this is nonsense. Right. The Ukrainian forces that broke through started out with 1,000 and then it added another 2,000 or 3,000 or 4,000. I think we provided them with some satellite-based reconnaissance that pointed to an area that was very سنتاي زبحال زلو بحفشة كل التيم عربا ميديا زبلو زلو حسوت مخاني دربتن قدامت قالاتو قليت وزلو حد الشع زخون سراويت رايتيو يوكرين نابليم زاربو درو حبابي 14 بتحيكم زلو سراويتن بزوف سراويت ميتخم زلو ابتبوت هاتي زنقر نا يوكرين مالتي مهنات ابقى على بوتاون سلو زلو نفرتو كينات ناي راشا دما بتتقاقامي ابو كتكعا خلوا زر فيديو تاترايلو جلايد بومب سبال سلزي أبقى على بوتا متيوم سلزلو تمتقعتي برتع كم زخونة إمباكت ناقتلوهم كله زر فيديو تاتونا له أبزي كنم توصل زي نخلم بر هجين تايز بنزلو كل تتكبر دول لها يوكرين ما أنهم كي حبرت كم زقبرت تقيلهم يوم زارب زلو حسوت يزي كل الساتلايت images planning everything أمريكا هم زقبرت by the way يوكرين بعلى ونقليش أمين بينهم كم زي قبروا مسناتهم بارتنرز ترداديهم زقبروا مخانهم قد اتبع رابا ميديا كم زي إيروب أنا أمريكا هندبت جرأيوه هندبت كم زخونهم نيرهم أكت خقبر زفتنو لذي تحسوت ناتهم كل زي هم بعلم يوم كقالوا عوض زفتنو but this is what it is. very lightly defended, and they thought they could break through. Their real objective seems to have been to capture the Kursk nuclear power plant. That has failed, obviously. They did damage the cooling system, but that seems to be under repair, and so there's no danger of a meltdown at this point. I think it's more of an irritant and an annoyance than anything else, and then, of course, a public relations ploy to try and create the illusion that there's something left in the Ukrainians, that they have some fight in them, and we should continue to sort of throw our money into the black hole called Ukraine. It's ridiculous. كمان ما انتهي بلالو إذا قداي زي كنت سلستك على توسط إعلامات ونيرو مخونيو هذا نتي أب كورسك زلو ناي نيكولار بلانت ناي نيكولاراوي بوتا نعنو مكوت صارمو مزاتي بوتا كنت كملو حتى حسيب نيرو سكسل تاكالن متكعت فتينهم جن أي سرحن توسع دما ناي بي آر مالت public relations ويون سئلنا يوكرين حيل كم زلو من بزح كدمعو خمس غولون كدقعو خمس غولون سلزي أمريكان عبد إنجليزن جنزب كوبون كم زلهم exactly نزاز بلا زلو بزا دمت زي غيرنا نسمعيا لكتا زبلا زلو لكتا وقف زقبره زيلنسكي زربانا سداي خوينا اصوار هبونا نبي ارن اصوار هبونا ملمنن كتقملا مخانو دما already بوتين فريت ونير
Let's get more on the situation in Ukraine, where Kyiv says they've destroyed a third ballistic missile attack on the city this month. Joining me now is the Ukrainian Member of Parliament, Kira Radek. Kira Radek, thanks so much for joining us. We appreciate it this morning. I wanted to start off with a post that President Zelensky put on X last night, in which he praised British support for the war effort in Ukraine, but he also said, unfortunately, the situation has slowed down recently. What do you think he meant by that? So እንታይም ዝብሉ ዘሎ እቶም ሚድያ ናይ ስካይ ኒውስ ድዩ ገለመለ ወላ ቢቢሲ ድዩ ኩላቶም በቃ ንዩክሬን ሲቶም ጋዜጠኛታት ማእስዮም ከይዶም ክዋግኡ ላይ ካትብል ካብቲ ዘሎ ምድንጋጽ ክትሪኦም ከለኻ ንኩናት ዝተሰብየው ክንድዚ ሸበድበድ ይብል እዩ ሰብ ንሰላም ይጓየ ንፈልጥ ሰላም ንኽመፀሉ ይደሊ ግን these people ንውግእ ብጣዕሚ እዮም ዝጓዩ ስለዚ ኣብ ቀረባ ትዊት ዝገበሮ ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ንደገፍ ናይ ዩኬ ብዙሕ ከም ዘድነቐ እንትኾነ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዛሕልታት ይረአ ከም ዘሎ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ዝኸውን Hello, Anna, and thank you so much for having me. Well, you know, during the course of this war, we learned that sometimes it could be up to 6 months between the political promise that we receive and the time when the weapons actually reach Ukrainian soldier. So this is why we are working with all our allies on making sure that the logistics and all the bureaucratic items are solved ASAP. Because for us here, every day literally matters and means that someone can lose their lives. For example, this night, there was another attack on Kyiv. We almost didn't sleep. So እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ዩክሬንያ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሕቶ እቲ ዝመብፅዓ ሓደ ካብዚ ኩናት ተማሃርናዮ ነገር እንተሎ መብፅዓታት ክትህቡ ከለኹም ኤውሮጳውያንን ኣሜሪካን ቅልጡፋት ኢኹም ነቲ ዝኣተው መብፅዓ ንክንረክብ ግን ብውሕዱ 6 ወርሒ ወይ ልዕሊኡ ክንፅበ ክንክእል ኣለና ንዩክሬን ድማ እዚ ኩነታት እዚ ዘዋፅእ ኩነታት ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ መጥቃዕቲ ገይሮሞ ዘሎ ከርስክ ዝበሃል ሪጅን ከይዶሞ ዘሎ ኣብ ናይ ራሽያ ማለት እዩ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘጥፉ እዩ ዝንገር ዘሎ ሚሳይላት ላውንቸርስ ታንክታት ኣርመርድ ቪሄክልስ ብዙሕ ኣፅዋራት ከም ዝኸሰሩ ምክንያቱ ኣብ ውፅእ ዝበለ ካብ ድፋዓቶም ወፃኢ ኣብ ቃልዕ ዝኾነ ውግእ እያካየዱ ስለ ዘለዉ ብዙሕ ኣፅዋራት ከም ዝኸሰሩ ነዚ መተካታ ድማ ቀልጢፉ ክወሃቦም ከም ዘለዎን መን ይክቦም ቀልጢፉ ካበይ የምፅኡ ይክቦም ንባዕሎም ዩኬ 150 ታንኪ ዘለዎም ኤርትራ 700 ዲባላ 700 ታንክ ኣለዋ ኤርትራ ዝብለኩም ዘለዉ እዛ ሃገር ኤርትራ 700 ታንክታት ኣለዋ ከሪኩም So comes in Rizalana Abzi, I don't know, many Karibuaza report Shurana Konkungan, Hagarat, Libya, can they tanklawa, Spain, can they tanklo Celestimiti, Kamanabalu, Venezuela, Nabalu, Lebanon, Kuwait, Nabaluti, Kutter Tankatatium, Awagero Mazolo, Switzerland, Celestimitin, Samana, and Lawazana Zaloa, Kamon Madagascar, Celestimitin, Samana Shudishan, Bulgaria, Arbatamitin, Acertain, Kamanabale, Haydnetan, Agada Sagarat, Zana, Argentina, Arbatamitin, Acertain, تعتيز الذي دحرنا لعلقة ناخذنا كاريكم أبزي برازيل ريو إثيوبيا 468 منتن مقادش 470 ناي مقادش مثلا سوري منغوليا 470 سوري منغوليا كمان أرمينيا نابلو يخدو بولند زين عبيت هاجرات أوروبيان 569 تايلاند 540 كامبوديا تركمانستان ميمار نتبهلتي غيزلو شو ما تبي تجينا ري وزي جينا أبتي صبصاب لعليك بس أقول لك نقرأكم ناير تراك بس أقول سازي إذا صبصاب زي كابي مرحبا I don't know ناير تراك ندو تانكتات كم زلوا جنا بسفر عليه حبريتا كوت سمينا لنا كيبا سعودي أرابيا شن 370 غريخ شن 350 جوردان أوكي قربتنا إسرائيل زي ألجيريا ريوم شن شو عادة ميتين تانكتات إيرترا ريغ ماذا؟ إيرترا ريغ مابزي؟ إيرترا شحن شو عادة ميتين 56 تانكتات اللوا يوكي عاد إنجليز كه 250 تانكتات اللوا يلهم زو إيرترا شحن شو عادة ميتين 56 تانكتات اللوا it's crazy military giant مخانز هاجر زي تانكتات دما هذا سراويت كسر كله كاغلي شبيه بس حساب سلزلك تانكتات جن عقمي وتدروا عقمي كم زلك زري ملك أي حدا سلمتاي تانكي قلتيف زفري كونن كبور نجاري كتعقبه بزح نجار زليو شن شو عدمي 50 تانكتات كله قالوا إيرترا نوع من قصص زخون كدعك عليه military capability كم زلوا نوع تتوقع زخون سلزي إيرترا أبقى انترفيو ناتو أول سعيد تايل نيرو حمشة من قصة كعتق زخل عطوار الله قبل كل حكي إثيوبيا 600 تانكي زلوا 680 دي قال ماله سلزي
ሰለስተ ዕፅፍናታ ከም ዘለዋ ኤርትራ ዛ ንእሽተይ ሃገር ትበሃል ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዋ ሳውስ ኮርያ ታንኪ ስለ ደፍሪ 2300 ትርኪ 2200 ረይዎም መን እዮም እቶም ኣፅዋር ዘለዎም ሃገራት እንተሪና ዩክሬን ረይዎ 1890 ኣብ ኩናት ዘሎ ዝኩሉ ሓገዝ ተዋሂቦ ክንደይ ታንክታት ከም ዘለዎ እንደና ናብዚ ገጽና ክንከይድ ከለና ቻይና ረዩ ኢጅፕት ግብፂ ረይዎ 4600 ንምታይ ኢንድያ 4000 ገለመለን ፓኪስታን 3000 ገለን ሲሪያ 2000 ገለን of course ተዛዕበየ ኣብ ቻይና ከባቢ 500 ቻይና ክንብል ንኽእል ዩናይትድ ስቴትስ ድማ 5500 ማለት እዩ probably ካብኦም ንላዕሊ መን ክህልዎ ይኽእል ምናልባት ራሽያ ክህሉ ዝኽእል እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ ኖርዝ ኮርያ unbelievable 6600 wow this is crazy man መን ኣሎ ካልከ ራሽያ 12556 ታንክታት ኣለዋ 12000 ሙሉእ ኤሮፓ ኮምባይንድ ኮይኑ ርብዕናቱ ክህልዎ ይክእልኒ ስለዚ እቲ ወታደራዊ ማይት ወይ እውን ሓይሊ ዝበሃል ካብ ዜሮ ዝመፅእ ከም ዘይኮነ ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ሚሊታሪ ማይት ከም ዝኽእሉ ወይ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ክበሃል ከሎ ሳክት ከም ዘይኮነ ንምፍላጥ ንግረ መንገደይ ካብቲ ሓበሬታ የብፅየኩም ኣለዎ spend the whole night in the bomb shelter and you know what you thinking about when you're sitting in the bomb shelter is just hope that our air defense systems have enough of the supplies and ammunition to take down the Russian attack and we really appreciative for everything that our allies are doing for us but we also know that we still have a lack of air defense systems and ammunition for that to feel safe to be able to know that when we go to bed in the evening we will be able to wake up in the morning. And in the meantime, it's thought that British tanks are being... So انتهت ودلا حجز بتعمين أنا مسجن جن حجز كي توحدولنا مغنياتو لكن حساب نتنس أبينا نمركز نتي اير ديفنس سيستم ناتنا كمون نتي تتوقعنا نتي اير ديفنس سيستم أجي كبوري مليونات تماني كمون توحدولنا بمالو بوجي نماني دربهم. This is very important report now. That more and more people are starting to see that they're starting to learn and understand in a crystal clear way. Who benefits from refusing to negotiate? Who benefits from eliminating negotiators? And who is behind these ultra-aggressive, war-mongering policies that are being actively promoted and supported on so many government levels? እዚ ውግእ ጠጠው ንኸይብል ዝደሊ ዘሎ መን እዩ እንድሕሪ ኢልካ ቀዳመይቲ መን ካብቲ ኩናት ዝረብሕ ዘሎ ኣብ ኤሮፓ እዩ ናይ ኣሜሪካ ነግደፎ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ብመክሰብ ዓቢደን ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር ኣብ ኤሮፓ ኸ እቲ ናይ ኤሮፓ መርሕነት ናብ ምርድዳእ ከይከይድ ወይ እውን ኔጎሲዬሽንስ ወይ እውን ሰላም ንኸይፅዕር ዝኽልክል ዘሎ መን እንድሕሪ ኢልካ መን እዩ ዝረብሓሉ ዘሎ እቲ ኩናት ንበል ይጅራዩ One of the main reasons why we don't hear about ceasefire and peaceful negotiations are not given a chance is that the military industrial complex is enjoying truly extraordinary profits, absolutely record profits that they're unwilling to give up, of course. After all, you cannot have a $90 billion with a B, $90 billion military industrial complex without a war, and then another one brewing in the pipeline. شنتهت ودلا نزي ኩናት እዚ ዝደልዮን ዝረብሓሉን ዘሎ እቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒታት ማለት እዩ ክንምንታይ ዕብየት እዩ ዘሎ ኣብ ቁጠባ 9 ቢልዮን ዝትመን ሂውጅ ኢንዱስትሪ እዚ ዓብይ ኢንዱስትሪ ስለዚ ክንዲዚ ዝኣክል ቢዝነስ ዘለዎም ካምፓኒታት ኣለዉ ብዘይ ኩናት ክነብሩ ይክእሉን እዮም ቀሊል ኩናት ዘይኮነ ከዓ ዓበይቲ ኩናት እዮም ዝደልዩ ስለዚ መን ሰዓረ መን ተሰዓረ ይግድሰብኒ ንዖም እቲ ኩናት ክናዋሕ ክኽእል ኣለዉ According to the latest financial data, Rheinmetall, the German military manufacturer that is also one of the leading global companies in this industry, it literally doubled its profits. It doubled its profits over the past several years, and I will share the details with you, thanks to selling its weapons to Ukraine and to Israel. Rheinmetall recently reported that its sales actually hit a historic record of 91% up. سمعوا زنا جرمن كامباني أصوار زفر كامباني أوشتي زكوينات كابز جمر مخصبناتو دابل كوينو دابل مخصب زي راين ميتال زبال for success with the record figures sales up by a third تي واغانا شيات ناتو بسلست أتصف كم زغدن earnings nearly double مخصب دابل كوينو sales ناتو دماتي مشتا ناتو دما سلست أتصف وسيخ مالتي سلزي زغاماتي أبزك أرباز وصل report ناتوميو actually hit a historic record of 91% operating profit. It is unheard of. Not only that, the German manufacturer group operating result increased by 91% to
404 مليون يبلالو almost billion مالتيو. Operating margin increases by 10% مخصب مالتيو. And free cash flow سازي أبلع الانترينا دما group sales reached 3.8 billion and estimated 33% كما gained a strong increase in orders. Rheinmetall doubles its boasts a record order book worth nearly 50 billion euros. Of course, they don't really bother to include any information about how that translates into the hundreds of thousands of lost lives. The same exact human lives that helped Rheinmetall transform from an almost petty seller of auto parts to Germany's automakers into a once again military industrial. إذا كامباني إذا قد مقرب تلاقي قد مزبكينات نا يوكرين بجمارنا يمتى نيري لهم ناي مكينة سبير بارت حسين تسرح زنبرة كامباني immediately نابات وارك أيرو كما عينت يلا المخصب سلازيك بزحات زم ناي كار إندستري ناي جرمنون نابات وارك أيرو خمس غلون ويون مساس وار سحاز مخاين كسرها خمس غلو يزن قرزل درجة ميرا مهمزل ورقصانيا مشت أنا مخاينهم تبقى يخرج لهم سلازي اللي نابكينات قصهم كده فيهم سلازي تكينات قصل كاكل ليش. Prior to the war in Ukraine, more than a third of Rheinmetall's sales have been in non-military graded parts for automakers. If we take a look at the company's market cap, it is indeed turning into a cash cow. Just prior to the conflict in Ukraine, as of December 31st of 2021. Market cap مالت عداقة زنبرة value نايتا كامباني كلتشن شو منتن كلتشن عصر تلتن كلتشن عصر شدشن كلتشن عصر ريوة تمام سالي أزيد تحطي نيرو لك كاب تكوينات جمرلو جميركا كلتشن يا كاب تكلتشن هذا عصرت هذا إسران حدا جمير دحر كوفيد زنبرة باونتيو تكونات شعو يجبل سلا زنبرة كاب تكوينات كاب جمر دما ريوة نبي دايبلو أسوار وجه كندي ربح خمسة لون عطاتهم كابت زنبرمسي market capitalization أتمسي بسلاسة أسفري ولا بحمش أسوى سيغلا مالتي. This is crazy. Its market cap stood at $4 billion. Not too impressive. However, not even full 3 years later, it skyrocketed to nearly $27 billion. What this means is that investors are seeing potential in the company, and they probably have the reasons to believe that the company will continue to be a cash cow, so they keep investing in it. That's why it grew from $4 billion to $27 billion in just a couple of years. If we take a look at its gross income growth, it's absolutely shocking as well. It went from a negative 10.4% in 2020 to a shocking 22.3%. مخسب كارايوا مشتات راي قرن مخسب دما مخسب زي بلو بكسارة زغيز نبرة كامباني نابديق زبالة مخسب 20% مخسب كركب كم زخالة لذي كوينات قتل دليوا بنزارو BBC انت تستفقيد لهم تستحبيهم زقبروا ابوش تراشا رايوا So أبراشا قيدهم نتهم حزبين حتتو استزاربوا نشتكل سمنا. And I've come here to find out what people think about a 700-year-old town about 100 miles from Moscow. And I've come here to find out what people think about the dramatic situation which has been unfolding in Kursk region with the Ukrainian incursion. زغازيتنيا ناي BBC ني راشاويان بزعبا زعجي يوكرين دفيهم ماتيوم مزلو انتاي كم سمعهم حتيتوهم. Of course BBC حماقنا راشايم كوتس وزفتنو جن انتاي وزيس كنسمع. Я сейчас уже даже не смотрю, потому что как включаю, начинаю плакать. Сколько людей погибло. Я вообще-то далека от политики, но я возмущаюсь. Почему вот так это у нас происходит? Попустительство какое-то. Ну, у нас, в наших солдат верят. Sometimes زلو ناي بحكي التكوينات بتعمل كم زحزنوا من تطاو قبل كم زليون بزح سوي موت سلا زلو السلام كم زليو تزبي نعيز بال people and تزبي ما أنا بسراويتهم أمنات كم زلو. Вот так вот. То есть считают, что они закончат свое дело победой. Лучок зелененький у меня, вот молоденький, хороший. Главное, чтобы не было войны. Вот что самое главное. Чтобы тут не прилезли, как говорится. Надо посерьезнее, наверное, бдительнее быть нашим. سنتايف زلو I hope كم تاب كرسك زعتوا وكمو أتيومنا بناونا يمتصون خون I hope سراويتنا مرحتنا بنكحت سيريس كوينهم سروحهم يريوهم نزيم بر نبحكي كم سقات كم تسمعوا ميم زلو زلو. Особенно командир. Мы думаем об этом, чтобы был мир. بزعبا سلامين أنا حسب زلنا يبلو.
reminded by those in power here of the horrors of the Second World War, the horrors of invasion. World War II is very much part of the national psyche here. And now, for the first time in more than 80 years, you have foreign fighters on Russian soil seizing Russian territory. ካልኣይ ኩነት ዓለም ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብይ ስምብራት ዘለዎ እዩ ንዊሕ ዝተዋግአሉን ኩሉ ሰብ ድማ ነቲ ካልኣይ ኩነት ዓለም ኣብ ውሽጦም ኣብቲ ዓዶም ዝተዋግአ ፅቡቅ ዝኾነ ኣብ ሳይኮሎጂ ናቶም ዘበለ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ 80 ዓመት ድማ ናይ ወፃኢ ናይ ካልኦት ሓይላት ሰራዊት ኣብ ሃገሮም ኣትዩሎ ስለስተ ስምዒታት ክመለስ ግድን እዩ ይብላ ኣሎ That's quite a shock. Надежда только на мир. Я сейчас больше ни о чем не молюсь, только о мире, мир, больше ничего. ሰላም የዝምነ ሰላም ጥራይና У нас очень давно не было нормального руководителя. Ельцин был, Горбачев, Сталин, очень не везло. Последний нормальный руководитель был Александр III. Вот теперь Путин Владимир Владимирович. Поэтому нам очень повезло. Нам нужно это ценить. ትብላላ እዚኣ ርግፀኛ ኣይፈተዋን ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ኢላቶም ራሽያ ንነዊሕ እዋን ጥዑይ መራሒ ረኸበትን ነይራ ወላ ለኒን ስታሊን ወላ ጎርባቾቭ ኩላቶም እዚኣቶም ንራሽያ ንታሕቲ ዘውድቑ ኣብ ብልሽውናን ኣብ ዓዘቕትን ዝእትዉ ዝነበሩ እዮም ንመጀመርያ ሕጂ ጥዑይ መራሒ ረኺብና ኣለና ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ሃገርና ድማ ካብ ሓንቲ ውድቕቲ ናብ ሓንቲ ሓያል ሃገር የምፃና ኣሎ ኢሎማ ሕጂ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣይፈትዋን እዮም ሶም እስከ እንታይ ኢሉ ካሓታይ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ Нужно очень прям вот, знаете, сделать все, чтобы вот ему нормально было работать там. ናትና ሓላፍነት ድማ ስርሑ ፅቡቅ ገይሩ ክሰርሕ ክንሕግዞ ክንክእል ኣለና እያ ትብል ኣላ А что вам нравится Путин особенно? ብዛዕባ ፑቲን እንታይ ክትፈትው እዮ እንታይ ነገራት ትፈትው ብዛዕባ ፑቲን ይብላ ኣሎ Человек сам мыслит, рассуждает, говорит то, что думает то, что говорит, логично, разумно. እንታይ ትብለላ ሓደ ናይ ነፍሲ ሓሳብ ዘለዎ እዩ ካልኣይ ድማ ኩሉ እቲ ዝብሎ ነቲ ዝብሎ ኣብ ግብሪ ዘተግብር እዩ ተግባራቱን ቃላቱን ሲ ማች ገብር እዩ ካልእ ድማ ሎጂካል እዩ ከምኡውን ራሽናል እዩ ምክንዩይ ዝኾነ ኣካይዳን ሪዝነብል ወይ ከዓ ኩንነታዊ ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎ እዩ እናበለት ትገልጸላ ያ ሄሪዮ ሰራዊት ንኽትከውን ኣብ ራሽያ ልክዕ ከም ኣብ በዓል ዩክሬን ብግፋእ ኾን ኮላ ኣብቲ ድማ ብገንዘብካ ተኸፊልካ ሰራዊት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብሓቂ ግን ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩነታት እቲ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ትውግእ ሰልችዎ ከም ዘሎ ከምዚ ንሕና ብሰልችና ዘሎ ኣብ ራሽያ እውን እቲ ኩነታት ጠጠው ክብል ከም ዝምነዩ ኩላቶም ሰላም ከም ዝደልዩ ንሰላም ብገለ ክውዳእ ኣብዚኣ እንታይ ይብሎም ኣነ እውን ከይደም ተዋጋእኹ ነይረ ይብሎም ያ ትውግእ ጠጠው ክብል እየ ዝደሊ it will end with our victory ጠጠው ክብል ተኮይንና ብናትና ስዕረት ይክውዳእ ይብለሉ እንታይ ማለት እዩ ስዕረት ንዓኻ ምስ በሎ ድማ ሰላም ክመፅእ ዝኽእለሉ ናብ ሰላም ክብፅሓሉ ማለት ንሱ ተዓወት ናትና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ራሻውያን ነቲ ኩነታት ነቃዕ ናይ ራሻ ክፈጥሩ እንዲዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ደው ኢሉ ከም ዘሎን ኣጆኻ ይብሎ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና I wouldn't pay too much attention to it except for a couple of things. We now have some credible reports that the Ukrainians are using chemical weapons, and it's precisely, it looks as though these are 155 millimeter shells, a standard artillery round for NATO, with chemical warheads that contain chlorine gas. Wow. And that chlorine is... እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ኣፅዋራት ናወደ ይኸይ ስለ ዘሎ ሰብ ናወደ ይኸይ ስለ ዘሎ ኬሚካላዊ ኣፅዋራትን ሓደገኛ ኣፅዋራትን ክጥቀም ጀሚር ኣሎ ሕማቕ ኣፅዋራት ራሻ ድማ ነዊሕ ጌራ ኣላ ክስታት ከምዚ ዓይነት ክስ ካብ ትጅምር ዘይብላ ስታ ኣፅዋር ስለ ዘይብላ ይኮነት ኣለዋ ግን ብዙሕ ግዜ ሕጊ ጥሕሰት ኣብቲ ኩናት ከም ዝረአ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዩኤን ተኸስስ ራሻ ግን ዝሰምዓ የለን ምክንያቱ እቲ ዩኤን ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ pretty nasty stuff for a whole range of reasons, not the least of which is when it reaches the ground it sinks into the earth and poisons the area for years. Wow. So this is more than just the usual mendacity. This is dangerous and crazy. And of course it contravenes international law. We outlawed the use of chemical weapons a long time ago. Of course that hasn't stopped the Ukrainians, and we've already seen them targets to the January relations of strategic partnership and alliance is expected to be discussed during Russian President Vladimir Putin's two-day state visit to Azerbaijan. The Kremlin says during the negotiations, Putin ካብ ካሊእ ዜና ከይወፃና ከለና ቭላድሚር ፑቲን ናብ ኣዘርባይጃን ትበሃል ሃገር ጌሹ ከይዱ ከም ዘሎን እንደገና ስለዚ ፑቲን በቲ ኩናት ኣሲሩ ኣብ ናቱ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ካልእ ሽርክነታትን
ኮምፕሮማይዝ ክገብር ኣይደልን እዩ ዘሎ ወይ እውን ሕድገታት ገይሩ ኣብቲ ናቶም ኩናት ዓንኬል ክነብር ዝደልይዎ ዘለዉ ኣብ ናቶም ዓንኬል ክኣቱ ይደልን እዩ ዘሎ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ብምባል ካልእ ክፋላት ናይ ቁጠባ ካልእ ክፋል ናይቲ ሃገር ከዋፅኦም ዝኽእል ዘበለ ረብሓ ንኽጥቀም ኣብ ኩሉ እዩ ዝጎይ ንሪኦ ዘለና እዚ this is one sign እቲ ኩናት ንሱ ናቱ ገምጋም ከም ዘሎ And Azerbaijani President Ilham Aliyev will also discuss current international and regional Okay. Plowing their way into Russia. Again, all of this is not really covered in the mainstream media the way it should be. That in 1991, when the operations began against Iraq, Prime Minister Margaret Thatcher pointed to the chemical weapons in Saddam Hussein's hands. Right. And she made it very clear that if he was contemplating using those, that he could then expect a nuclear response from Britain. So, رأي وجهتي دبل ستاندرد ዝበሃል ኣብ 1991 ኣብቲ ናይ ኩዌት ወይ ከዓ ቀዳማይ ጋልፍ ዎር ዝበሃል ኣሜሪካ ምስ ኩዌት ኮይና ወይ ከዓ ሰዳም ሁሴን ንኩዌት ኮራ ፈቲኑ ዝበልዎ እርግፀኛ ባዕሎም እዮም ኮርዎ ፈቲኖም ኩሉ ኣሜሪካ ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ መደምደምታ ናተይ ኣሜሪካ ንፅቡቕ ነገር ተበጊሳ ከምዘይ ትፈልጥ ብሚድያ ገይራ ነቲ ሓሶት ሓቂ ቢላ እያ ክትእመነካ ትፍትን ቅድሚ ምድብዳባ ልክዕ ከም ንሊብያ ክሕግዙ ኢሎም ንሊብያ ከም ዘፍረስዋ ገይሮም ስለ ዝዛረቡ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰዳም ሁሴን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ነይርዎ ስለ ዝብሉ ዝነበሩ ነቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ናትካ እንተተጠቂምካ ኢሎሞ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረት ፕራይም ሚኒስተር ማርጋሬት ታቸር ትበሃል ማለት እዩ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኒኩለራዊ ቦምብ ኣብ ርእስኻ ክነውርደልካ ኢና ኢሎም ኣፈራሪሆሞ ነይሮም ንሰዳም ሁሴን ኣብቲ ግዜ እቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ተጠቂምካ ግብረ መልሲ ናቱ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እዩ እንገስወት መን ይጥቀማለ ኬሚካላዊ ኣፅዋር እጂ ይብሉ ኣለዉ ዩክሬን መን ከለዉ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ራሻ ዝንሳቶም እንተዝኾኑ ቀደም ገበርዎ ነይሮም እዮም ዝበሃሉ ራሻ ግን ከምቲ ዝበሎ ፑቲንን ራሻን እንታይ እዩ ጠጠው ኣቢልዎም ዘሎ ክሳዕ ክንዚ ትዕግስቲ ገይሮም ዘሎ ንኩሉ ሰብ ዝገርም ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ I wouldn't exclude any possibility at this stage, but I think this is probably the last straw for Putin. Okay. Putin, for whatever reason, has been extraordinarily tolerant of all sorts of insanity on the Ukrainian side. And he's now announced that there will be no negotiations with Kiev. So if there was any chance for a successfully negotiated settlement of matters between Russia and Ukraine, at this point with the Zelensky regime, that's over. Yeah, we've seen even CNN's reporting that Putin vows to kick out the enemy. So ሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፑቲን እቲ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግስቲ ዋላ ዝኾነ ሰብ ዋላ እቶም ናቱ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ኮሜንቴተርስ እውን ክርዶም ኣይከለን ስለምንታይ ክሳዕ ክንዚ ምፅማም የርእዩ ኣለዉ ራሻውያን ዋላ ህዝቢ ራሻውን ብዙሕ ግዜ ክዕገርግር ኢኻ ትሰምዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስደ ይምኻሉ እዮም ዝብሉ ብሓፈሻ ግን ሂ ኢዝ አ ቨሪ ስትራቴጂክ ፐርሰን ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ የንብቦ ኣሎ ናብ ዘየድሊ መዓዝን ክወስድዎ ከም ዝደልዩ ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ንሱ ግን ስቲክ ቱ ፕላን በታ ፕላንና ጥራይ ንቐፅል ንኣብነት ናብዚ ኩርስክ ዝበሃል ቦታ ሰራዊት ሰዲዶም ብላብላ ዕግርግር ገብሩ ኣለዉ ንሱ ግን ፎከስ ኣብቲ ዶንባስ ኤርያ ሃረምዎም ኣብቲ ግንባራት ዘለና ሃረምዎም መርሕነት ናትኾም ዝብል ዘሎ ሰራዊቱ ድማ ይደፍእ ኣሎ ኣብቲ ቀንዲ ግንባራት ናይ ኩናት ይደፍእ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ዩክሬን ሳዕሪ ከም ዘለዉ ብዙሓት ዓድታት ህዝቢ ክሃድም ከም ይንገር ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብቲ ትክክለኛ ዕላማ ዲስትራክት ክኸውን ኣይደልን እዩ ዘሎ ፈሊጥዎ ኣሎ እቲ ፕላን ነዚ እውን ግብረ መልሲ ክገብረሉ ይፍትን ኣሎ ግን ሰራዊት ካብቲ ቀንዲ ቦታታት ክኣሊ ከም ዘይደሊ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ከምኡ ድማ ምስ ዩክሬን ክግበር ዝኽእል ኔጎሲሽንስ ወይ ከዓ ዘተ ሰላም ወይ ከዓ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገለ ዝኾነ ምዚኣቶም ዝርርብ ኣየድልየንን እዩ እቲ ጉዳይ ብናትና ዝመሰለና ክነዓፅዎ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ሓደ ካብዚ ኣብዚ ኩነታት ዝተምሃርናዮ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ክገብርዎ ዘይክእሉ ምትታው ሰራዊት ናቶም ኢትዮም ናይ ዩክሬን ክዳን ገይሮም ክዋግዎ ከም ዝኽእሉ ዋላ እውን ሰራዊት ኢትዮም እዮም ክስዕርዎ ዘይክእሉ ሲት ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ዋላ ሰራዊት ጅንታይ ክፅዩ ቁጥር እዮም ዘልዩ ዘለዉ ምስ ዓርና ዘይተረፍቲ ኮይኑ ንራሻ ገለ ነገር ክንፅኢቐላ ክንክእል ኣለና ገለ ነገር ክነበላሽወላ ክንክእል ኣለና ንፑቲን ድማ ኣዚና ከነድሕሮ ክንክእል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን መመሊሱ ድማ ንሱ እናሓየለ ይወፅእ ኣሎ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዊ ዶንት ኖው በት ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ዝበርትዕ ኩነታት ዝኸፍእ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምስቲ ውዓል ዘድልዮ ናይ ብሓቂ ንቅሓት ዘድልዮ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ ከነስዕለሉን ክፈልጦን ኣለና እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ግደፉ ከም ወትሩ ድማ ኣገዳሲት ለበዋ ክገትፈልኩም እየ ንዓ ሰሚዕና ብኹም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዘይግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ
بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالكم رهبة زين غل عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنتك عمل لهم قيل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات اللون ورقص لزلنا نتي تمرت عدلات كنتك عملن فتن انت زي لدما بعين انترنت جيرنا زلينا فلتت حيزنا نمزعي دلوات نكون لنا نزك حق البروجرامات لنا آتيهم تطعموا لي بلاكم. Thank you very much.